آداب خبر وستار سان وادی مجھو گام شہر آز کل ہونیو مچومت قہر مز گلین تو کوچن پلو لونچن لمت ٹونچن کرت نفرن پان لتھنوت نوان شریو کیو بڑین مردن کیو زنانن کانپ گری نبر نیرنس تکیاز گلی مز ہونین اور یور پھیرنس مز مشغول لوگو کورمت تشویشک اظہار تم انجیکشن گئی بیکار یم دپیوک یہز آبادی رکاون خاطر درکار لوگو ونکس درمندرن سو دور اندیشی یاد کرمت یل تم آز برو 40 وری وونمت کتے میں تیرا خون پی جاؤں گا ہلکر ہونین ہند ترجمان ریبیز ژوپلن اکس بیانس مز وونمت کہ ازی ہون 21 سنچری ہند ہون یمن در کرنے ست کھر گھان بلکہ یم ہر پہ بون تان نفرس تر دیوان ہونین ست افسرن ہز یہ محبت مائی وچھت ترجمانن خوشی تو بی سائلنٹ وفرائی ہند اظہار کرت وونمت کہ ین ولس وقتس مز آسن ہون تہ پن ایسوسیشن بنانے خاطر تیار تاکہ یہندین مطالبن پہ سپد غور بوبئی ثوپدت ہونی خونی نر زنگ کرت گوم کہنے چھن ون یمن پوشانی ہلکر ہونیو گیر کورہوم